Uba arki rembai nagasnong Panaliar West Giant Hills District ula kenok bau Executive Engineer ke PWD Road suba di tariang ula penkenya ki kendon ke Right to Information Act Arjarsan da ke babore no ya ke jubab ke bau keli lingba ke teka act. Ula ong bau bu ke jingkeli manu kontraktor uba pentrai ya ke wei ke surak na ke teka division henry Executive Engineer ula pa bait da ke wei pat ke kendon jong ke act ke bala ban bore no ya ke jubab. Halor kini uba arki rembai ule thu bola pak jeng thok biang ban yo ke jubab hendrai hadu menta umpat yo pedang setia ula ong ru ba unya syakmat pan pak tuklar hakiyin kasari kum ke megalaya loka yukta ka jubab jong ka RTI dated ka bangalabo ha ka khatsan trik ubnai February 2023 namar badon election hadi nang to ngalai ship ye kini ke jubab ngalai yo ye ke jubab tang ba tang go wei ka question number 5 ke question number 5 kaba nga la tho ba please provide the name of the contractor, name of work and amount to pay each contractor for the said work. Habida by question number 5 new executive engineer ula kedaw yang ba katkum ke section 8 bracket I jong ke RTI act umla ban I yakni ka jubab ta hadin kata nagliang jonga kum nong wat RTI ngala phab yang ya jing tho show new executive engineer uba di tariang uba dai executive engineer jong changpung division hakalai trik ubanai August 2023 hakaba ngala ai ke jing tho biang ban pan ye ke jubab kat kum ko kondon jong ke schedule 8 number 2 jong ke RTI act kabala kedaw syai ba kini ki question bangapan kadai hok ba un ai omdai ban buri ya kini ki jingkeli ka bangalapan handai new engineer nado kini lai trik August hado mentaru uklem ai ya kini ki jubab wala ai por yu ban jubab ro usu snap ba ya kini ka jingkeli hai bidai bat kini nagilang jonga ngakwa ban bu maka bu jingkeli wa new executive engineer jong ke changpung division ba nadu no ba ulalong halor jong ka ain RTI kepala pas hapo jong ka po parliament namar katkum kene ka ak ka kedaw syai ba u challenge ye kendon ka RTI kabala ai hapo keri jongi haba debat kini ban pensisa susu ye kini ingila 5 yang ye kawai ke RTI hapo jong ka NEC Clear Division PWD Road keju ke jingkeli ngila yo ke jubab ka biang ki klem kentai tang kawai ru ke jubab kuntup ye kata question number 5 ka bangalapan ka baki kentai hang ni ke penpau ba new engineer uting ban ai ye kini ke jubab namar wong yo don air ke London kabengila ban jor ya kene ke jingsem jongi habe debat kene ke RTI ngani tu isai pi ba kading RTI ka ngilap ha ke jing file jong ngilap ba ngipan ya ke jing pendut hado kat new kila pendut na ke bentaban repair bat maintain ya kene surok ki budan hopok kene ke division pilih i menta na do nosor hado nong kendong borok ki surok kila jotlut klem don repair ndai ngimtipan katno ka amount kila spend hang to hakisi kuota lani hapo hakisi snem ka annual budget na ka bentaban pendut ye kito andai kejing siam jong iba hakato ka division habang ilai kato kan itli ki jaka ngisem ba ki boboni ki surok sepo internal road ki jotlot ki surok klem don repair ki ki popo snem katba ka amount pat ka bangiliyo kejing pendut hapo to ka division within 6 months kejing pendut kalong how news nem hajar arpolai kalong haka subdivision number 1 kila pendut kulur sapolai lak hadu jun haka changpung subdivision kila pendut 1 kulur nrupolai lak tengka kemud kejing pendut barok kalong san kulur within tangapo nrupenai kila pendusan kelur nak bentaban repair bat maintain ye kini surok habidai bat kini nagaliang jonga kum unong file kini ka RTI kwa banong ba
hadin bangarang up ya kini ke question number 5 hadin balayo nga aipor ya kunju nga aipor yung new executive engineer ba ya ke jubab ha po laisngi la da jubab ya kini ke jingkli question number 5 ngan ai ke jing jor persya yo state information officer namar andang aliyo ya kini detail nakaliang jonga ngalapen kre ban lepen kre ki kot kisla ban ujor ye kini sepo ka Meghalaya state lok yuta namar kini kejing pensurwaka ye kini ke pisa paiba ka ba klem kejing tre kolong kejing penleput bat kejing do jing mentoy ya kinong song snong bat ya ke state hi berok away kum bapiyo i menta hakini ki benai ki baladep berok ngi keren ye kejing sniu jong surok apa so ko nong kendong handai ngi deban tip hadu kakno ke state government lang ba ke department kalemang na kebantaban pendut ya kini ki repair and maintenance kaba ke kampat hotspot bon ki bemdon te ya ke detail jong kini ki senong ngamla ban itu menta na mangadang up ya kini ke jubab hadin ba ngalayo ya kini ke jubab ai ba ki bor ba halor ki bedai ban le inquiry ki dai ban hadin nang tapat king sa ai ya ki detail ki ba kumno ke jing sem jong ki habai de bat kene ka RTI ke bang fai hapo changpung sub division P2D road ta keni pat kendon ke bang pan biang ye keni letter jonga keni pat kendon ke bang pan ba ke kendon 8 schedule 2 jong ka ak ke bakarteng jong ki department pak natekam ha ke bak sorka ki pak an panlek no po ke section 24 jong ka handai wat pelek no kumtaya kini department ni tenak rekam sorkar kata ke bamsap ke kam kentup ya kejing ajing tip sepang kejing bamsap kemud habengi pani di bil barilis ni deban yo fen kumno ngintip ya keduk kadang ladang nim yo ya kita kejing penlut kat kum kini an udai ban ai kemud ulawai li ya kini ka section